Kamomlu tourism and allied activities cooperative society MTAX Kelayu ban pli ya kamomlu ke facility center bat ka office jong ka MTAX haka khakhnai tari ukulan kot araja apndri haka por shibaji no phaisngi layo ban khap ya ribon bat ban pli ya kani kamomlu ke facility center da ukongsan ba blajit kupasundram ubelong MLA Kasila constituency harengkat ke nonlang USDO ka soara civil subdivision ba mak Andrew Shalam rengkat ikong adil kenta BDO Kasila bolokan sian adi blok rengkat kinomi kmat na ka CM Elibet bat na ka live in ha ke nonlang ru userdar ki laka momlu ba penskem karmanlang rengkat usketri ba banlam kupar lendo ki khot executive committee jong ki ilaka usherman ka MTAX ba PS lendo ubla long ru khaju kopor umatebor jong ka ilaka usketri ka MTAX ba bansan kupar lendo ki khot executive committee jong ka MTAX bat kibai ki dan lang hak ni kesengi. Bat layu ban pelong ya kejelang ke belengkot lapenya ya kejelang dau ba ban lam kupar lendo sketri ka ilaka bat layu ru ya kijingkran lengkot nau sherman ka MTAX ba PS lendo kumju ru kijingkran nau serdar ka ilaka maumlu ba kijingkran na ikong adil kenta BDO ka Sheila bolakan sian adi blok kumju ru kijingkran nau sembut kongsan ba mak Andrew Shalam MCS SDO ka soara civil subdivision bat kijingkran Aiman Sim kerku kedo bat kentu konfirm nau kongsan ba balajit kupasundram MLA ka Sheila constituency bat lanang penpu penpiang syusyu ya kan ka program dak jingruai power na ka kenhun maumlu giving and nature guide bat lapan kotno ya kan ka program dak kentin ai kublai na usketri ka MTAX ba bansan kupar lendo kibuan bandrung ha kan ka kram maumlu ka jongi te kumning yo adiang ya ki jingketu ba ki jingya chaprang jong ka kam namal ka jing tresitom jong ki noilang ki jong kanika cooperative society isnoban ai kublai kinong kit kam begitu khot jong ka society bat ni kerku kedor ba penang ya chaprang chua begini ya chaprang tu gena ka jing thapti ka bejam na ka benta ka MTAX ni snowborom shibun bala penchongkun ya kanika jingalang ka belengkot ka jongi da ka jingdon jong I nong mikmat na ka constituency ka jongi hang ni ha shalai ba balajit sinram ni so bha shibun e aru ba iba mak salam ilong to case of honor but idairu u SDO jong ni soda civil subdivision but ibu jiran pendapat ni idan ikong adil khalkenta I BDO jongi ba jiran pendapat ka society but kumjoro bat ka ilaka te hoi ngeron langkum ni ku pair ki biawan ki biadon bentahan ni na ka CM elevate ki don kinong bikmat na ka life in kepada ka ba finance na ka benta ka ni ka jingtai ya ka ni ka kedon lang hang ni te na kalyang jong society ru ni sautunat shibun ba sardar ibu julong unong tershan ya society idon bat ngi bat kiwe baro ya ba kin sepiang so bahakom badai ka program ya ba lapin baik te kam da pensam sio yen ya ino shakmat ban sedang ya ka program bat ngaso bahaban khot ya iba PS lindo iblong chairman jong ka MTAX bain ya ka jingkran ya ba nugiram ya ka di kendu ka ba kerbang ka jungi harga por jai MLA jungi ibadon ka bangi harga por ISDO civil IBDO jong ka chela volkan block ya kinong tay na po kasi ilibit kiba na playa por jogi bandon bangi na kalif kom jo kiba don bangi harga por hanga hinga suba kan ni kalong kasi ko ba mansa jingan mau yangi kung kasinong kataw ba iyo ini kayeng hakani por ilas tang ini kayeng na dunay baat jong unusnam arajarsan bat kanui teliki menai ilala penep ya ka
da kajing esim khialang jong barok ki be don benta bat kani kakam kinong punya jongka society kinong tre bat naso bangin ayu yo blei ba ulakuku kepang ka MTax na kabenta ka jing kep jong kini ki buan na ba api aslim do idei ru sardar barim jong ka shnong bat hadian jong i sawan ini sardar pemerintah bat ibat ru ya kawai pat ka kam shnong ku matubor jong ka ilaka mom lu hi tebat ha ka jing alam ka jong i ka MTax ru ringkat ba ka jing trailang bat iskat 3 kila ila ban ne shibun ki kam ni la so buram eru ya yausiam bat kunjuru ya kinong mikmat na konsensi ke jungi ki pelai don benta hakaban peniwa ya kani ka cingirap nakaliang ka jonga kumbu sada jong ka ika mo blo ngadap da ka jing snokman ka bakraw ba ya ka jinga lanti jong ka ka society ka jongi ese nam ka no shu la ka no tli kisnam na shu ya pi ba ya ka ka society les la standard ka po dik sada ribar haj bar haji kran benta Kilong kami seng samla members jong ka MTax stakeholders na CM Elevate but QA party jong ba anadon but ya baru kita nak hangi kerensan kublishi boleh apa invite nga na mga la don bun sin nga don kat habun ki program jong pi but ha ka ni ka shis na mga don but pi hangi ha shela bulagan vlog nga la yo i ka jingkiu jong ka shnong mamlo bak na bang ki mau mer ki mau jam ki la bun ngam la nyushu but kalong ko bas mutana ha ba ban smutu ko wi basyay ba naka MTax kalong ba ka ka bakinle kalong ka balong sustainable ka banne kanam ba kanum pin destroy ya kamaryang ka basutana ba kalong kata men kadriu tarik ni don ya kata ka cabinet retreat ha mau kasiam but ha kata usa Vijay Kumar uong ba kasora kadai ka hero destination ya tourism tangba ngapelkhat haladi ngapelkhat hero tourism destination nila bandong mo namar ba upat ba operation ni sya is khasi kumba 8 lakh hinyo pho hajar tang mention snem nila bandong zero very soon lada kamlong sustainable tamba ka basutana du kalong ba nga itanan ba nga yo man siem na ka MTax dang pek ba kalong sustainable but kata ka vision jong ka MTax kadiban sawa tang ba para members yung MTax ang pungot tamba kata ka jing smutu kadiban po siya iway pa iway inong kitkam iway pa iway inong syong jong kumablo but sa priyang pala ya kata kanang ba kinong syong soara barok kiway kitsutu pagka tourism hangni kanang ba kanong hero destination kadiban long kabalong sustainable kabane kabaskem but kan ipo iping ya ka soara kum ka destination barok kaway ni sotoru ba kap MTax kami namar ba kamamlo cement factory kala ng job kala ng du ni kermen ni duai ba ki members jong ka MTax kinbon asha alaisha yiki staff jong ka MCCL kabla du hakini kisneng banwan namar ba ka responsibility but ka vision ba ka MTax kan kiyo kam di bandang tanghasan po kibriyo ne haki isi jong kashnong ne haki seng samla ne kilong kme kata ka vision kata ka jingmu jong ka MTax kan di bandung ha iway pa iway ilong yeng hapo kashnong mamlo kanang ba kan long shisha kata ka association ne ka society corporate society kabayo ujin mentoy ya iway pa iway tiyo yeng hapo ka shnong mamlo para tang ni tayo ba like don ko ka program inaugurate gini chakai banga na sutnat bhavan don ko program ko jinga usngo jonga jinga i gitu ki khna samla sendang berkanthai wasim banta ban ngi i tikna bana kaliang jongki nong yelam snong kila ele stom ban walat walanti kumno ban pen roi prepar ya ka snong ka thau khamtam hadin baka du no kowe na ka jing ka rukom kamai ka ba tabun bun snam ka kersan yaki basong snong chong thau na sutna tu ban pek
ya ka kerteng jong ke society jong cooperative society mau mulu tourism and allied activities cooperative society itu ni osno but let's say hakata ka tourism sector kibun kita ki player ki ba ai jeng mut ki ba trairu but ni iru ba mdei tang hane apo mau mulu andai shukwe ki kishnong sine sajan kibun ki ba persang perkira ki jeng persang ki ba bah ki bitnan andai kini ke content allied activities ke iPad ya ke waipat ke lenti kumno banyai kam kut tang tourism benwan menitip kena ber shisin pa wan ki tourist ki don ki bun pat ki wei ki rukam manle ki jing don kam jong ki tourist pen biang ba kham sultanat ya kata ka jing wan jong kai per thai jong ki let's say ka allied activities amtip hadin san posnem kan long kumno kan society wan ngi khmil ti ru ba kadang kiu sakmat asap sakham shalor ba kan ya kham sakmat pangi ngets khamba kata kita ki atli contain allied activities can play ye kilenti ki bathma kumno ba kan ni society bat ka ilaka ru barok kowe lengbak society kinda bani trei khamha khamsani khamjanai tabta ki nongsong snong bat khamtame i khana samla jongsno ningets khamba karjing play jongkane ka center kane singi kadai tang way ni ki maumer ki babun ki ba ke society bat ke ilaka mamulo ki ya ningets kem bagini ki benai benwan ki senam benwan ki tang bun shushu kita ki inauguration begini yo paningets kem ba lengba ke jinge treistom ke jinge trei jinglong teli jogasnong ka thabaro ningets kem ba kitaro kinang dei tang ki maumer ki ba ya nanti bat sakmat kidang bun ki kham khrau na banta kasno mamlu dagi perkhat ya kan ka tourism ha ka state ke jongi ka keu suki hadin bun ki jingja ki plaja ha kan ya jilla shwa rajar khatsau ki padba ki basa ha kan ka dong thain sora batsa ki weipat kisno ki kham imba na kam do yong hadin bawan kani ga ban na ka NGT bon ki porlok chungi keleng sodong kani ga jilla kla parkhat kum nuan wat de ki wei ki lat klenti pan kamai tabangi dap na ka jingkin bhabok ba kani ga than sora ila don lupa ki jaka ki baitna haka bagi nan kam tang kam minimal investment banle bane kring pai ba bat lembaga ni social media terter jasa jing susi ba hagini sistem katukan ni kami ke jengkul mar jangan ni MCL ban kalian ke government wala katar la persang banwat kilat kilenti ban penep hendai apa khado kilarai ban pensang ya no tina kalian ke jongi bangi perkhat kei kebangin le nak banta kane ka snong momlo ila shift ya ka jumot ju perkhat saka tourism mat ko mau menne ba manlam ila yo play ka 100 waterfalls camp ila yo play ka tuka ka restaurant hangne babal hadin ka taro nakalian jungi ong bagi padap tihaw arpuar hostem arpuar kadan koi ga scheme ka bana kalian jo prime minister plat siki states kadiga Swadesh Darshan mangyong bahato ko por lumba ka jinyarap jong commission secretary jungi director jong tourism 11 thap ya kaniga snong momlo hakaba menta nilayon peniyang kipaya hangne bakata kadika experiential center kaba kumno ngi kerman kaba manei sadar in pendap tausnam Masyusyo Prince Kumenro baya kani layo ban pentrehi mangi bar kumjuru keadaan ke agreement ba ninyo peniyai rukat san senap
ya kan ya kam dengan try kita mau mulu so sengai bagi yo paniat bangi kerang bagi yo tap kam hina mau mulu sini naman isu tu haka jiwan kam juga samla kam ni ke besuk larangi kili tang kam sarkar ipet haki senam beladat kidan ke exam sebami nakapor kimi lai south li ki post south centrally ki bathab de ki spa ngot kamni ke besuk bangin kimlinti tang ke government job tenre hang ni ha seorang ngadan lupa ka jaka ka bangin lapan kring i pada but susu kumnom ngi invest dalade yalade krang bangin kring i bro hot kini ki bangi yo na sarkar kilong tang khandet sot hale ke bokong san ke ngi kum kilong song sno ngila badon gi building gi badagi spa kror hande na raka akor ga jongi ngim nakon burum gi turus ngim nakon kerniki kalong sep ai tiginan kamron promote ya kan ya hospitality manon kay education training kharang ma kumno labi wan ki piu nabar kumno bagin kerniki ban kroi ki kharang ma kinjo kinjan buwan hakani ga slow hoy nakaliang jo government mahanirong ilayo sa kumba sispa prokurar mensyakran na po sila constituency naka-aspa life prokurar manakani bagi yo buwan udona minister but kini baru kita naka-pipeline ke bagi tendes kelakot Henry habagi perkhat komentagasngi habakani ka snong ka paunam ya ka krem pejba kibrebo nambar kinumle penjabo ya ka ka krem jonghi natrai kilet han ya ri hasi jongiro bon gi jaka ki ba wan gi tourist phila bon gi jingya product kbam itna teta kada man penne ya ka jing itna jonga krem mo pyaban long strict nakaleng snow but hajo ko poro pen tip yiki tourist ke jingmantoy but ke history jong ka krem kaba ni ko promote sabar tai sta ba phone sai ba ai min sial nya I phone jong I ba le ya kani ba ya I ban live la pedat kani ka kam la nong ka barat ba fi mo ka barat ba na du ka jing le rung seto ba kham tam ya ka execution ka ba execute na ka ta jong kani ka film na ngai ba kani ka film kan sawa kelang ba kubrishi bo ne ga am tax ka ba plira plinti ya I for ba yin inaugurate pleno ya kani office jogam tax akaba klayo ya ka jingera ana sia lebe ngan segerpat iba bansan ku perlindo ba inai ke vote of thanks ani ke jing ai to la gerpat itu giban ai ke power mungkin subhaban wan wa syukran Pitunggu
la tuang ublay himan beku ya kali kaski terpang society ngele karbala ban yada ya kajing jot jong kajing pra jong ni krem wat ban rung ki briorung ni maintain tang du arko ni arsanut agasi hagasi namar balai baka carbon dioxide kami naka jing ring musim de penyar musim kajungi kala ban pendu ya kajing ladabun perat ki brio ke krem kandu kaniau. This is a living cave tingi kwa abakan im baka jengdon kam kating kerpat kadang kejungi suwa pangan poi si kiwi benta kalong ngina petlem hakani ka benta namar dapilung ha program sa da kaburam sma mobil namar baka jing sat kali lenter ta kani ka wa ka pensma kawan tu but kamla ban mi su shanu obviously it's trapped inside the cave sa baka trap apo ka cave apo ka kadang kejungi pinos prinsip new ba ki kibatuin naman balik kani kapapula karon bang iklam mention ni UI ya ka ni siong ka fall ceiling deh ka fall ceiling ya kani ka ceiling ka pawan natin strong sa kubo kani ngijungi karon ka false floor namar pia ya strong pinyo ya kata kawa ya ka makatuit nagti po pinyo pinday pia ni strong ka de gini jing kansa jung ni ka krem ka jungi ka boblay ula ay ker pangini bangingit siya ba tang ka generation ka jonga ka jungi bangindo no ka te kadi ka long ka jing pat yangi badingi ru kinong som sang thao ang niru bangin so thu ka jing sai jong ka bangidon kam ban penne pensa ya kani ka krem to ngin poi no menta si wi benta ka bangin yo ban ai sobha ya ki nongwan kamtamiki invitees ki jungi ya chief guest i guest of honor bamlaban no nagri kapot kung saluni ya ki wiki special invitees te gani kapot kung menta karpat ya iba pi kharwalang ba in sobha ban ai gani ka jungai sobha ya iba balaji syndrome ibadei u MLA jongka constituency ki jungi nga karpat iba pi kharwalang ba in sobha ngai kublay ya ka Chief Minister Elvin kabalong kanong Krishan ya kani ka scheme ko jungi hoat mas apply kani ka scheme nilayo ya ka ngi kamda nilasong ya ki interview si CNRCN bag kita ki interview ki long success bet ba ka project ru kalong kaya bet kaya nanti but makiru ki la sanction ni kani ka pisa kabalong sanholak na kabanta kani ka kam ko jungi ti ikermen scam ba pila kemen no PUE kani ka jaga bagi lalaban pendep ya bagi lalaban pendep utang ki katu kani banai tangga po ka system talong ka jing tom sa jung chairman do ka society ibala pentre penset pengkirki ki kam ko majulong ubrio majulong kumta ru kalong ka kam ha ka bagi lalaban pendep kloy kani ka kam kublay sibu ni ka jing don ka jupi bagi ikermen scam ru ba pinra ka jing kublay say saluni ma'am ibadai executive director jong Chief Minister Elevate te kani kapor ni don karu ki angut ki sa ki nong mikmat na ka Lifcom kabadai ka nong Krishan